بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بيت أخون كوري هفتاتا قبس ألغن من شرح كرم جنديا كتاب الجهاد جهاد كرم ماكم نانغنوي باب ميري بس كوري ميداني اغتم ميري ميوتي بابوغي 33 حديث اي رياض الصالحين کے 17 حديث. وعنه وهي من حديث کے كوريغا بيان ودي حديث روا كوربي صحابي غفراتن من حديث روا وگه ميواني من حديث کے كوريغا روا وگه ميواني جابر فانوگه أريهم اهم ويما أنس كفان عفوا معاف قربا أنس كفانو أريهون رواية ميواني اهم ويما. وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية قد نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. هذا معنى कि अनस किफानो का अरिहों रिवावे गेंबे एकलेक फानो विदाल भी है तिमंगे बप्पा फरात बोडबेबे अनस बुनु अन्नद्रु रदी अल्लाह अन्हु बदरहां गुरामागे बैविर वडे नुगन्ने बुने ये बेपुणे सिंग वडा गन्नवाने बदरु हंगुरामे की अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंगुरामे कुरेबु कस्तुगा नुकुम वडागिन्नि नुकुम वडागत मिन्नु ए मुशरिकु काफिला शाम कराई मक्का दतुरको अन्न काफिला अत्लागिन्ने मट्टका नुकुन्नवी नुक्तुमे
ಹದೀಸ್ಲು ಕುರವಿ ಅಸ್ಸಾಬೇಕಲ್ನ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ತೆರೆ ಮಿಕಮತ್ ತಿಮಕದೆ ಫಾನು ಅರಿಹಿ ಕೊಂಡು ಕುಂಡ ಬೇಫಳ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡವಾರೆ ಮಡಕುರಬ್ಬ ಬೇಫಳ್ಕು ಮಡಕುರಬ್ಬಾರೆ ಎಮ್ ಎಗುತುನ್ ನುಕುಂಡೆವಿ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆಕಸ್ ಅನಸ್ ಬುನಿ ನದ್ರು ರದಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಬೀಗೊತಕಿ ಎ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಬ್ಯಾಯರ್ ವಡ ನುಗಂಡು ನುಣುಕುಂಡೆವೀಮ ನಮಗೆ ಸೆಕಮ ಹುರಿ ವರ ದೆರಫುಳು ವೆಫ್ ಫಕಾಲ ಎಹೆಂ ಕಮು mi vidalwani kike ya rasulullah ya allah ga rasulay ghibtu an awwal qitalin qatalta al mushrikin timan kaleg faanu emme fortama mushrikun na kurevi hangurama timan hangurama ga timan kaleg faana ka bayri wada nugenne vune anas bin an-nadr mi vidalwani ay anas bin मालिक अनस बिन मालिक की मी हदीस गिरावी एनगे बोडबे वनक्का अनसम्मी एम देनस ओळवानुल बात अनस बिन नदरा मालिक बिन नदरा मी देबे मालिक फान लिबडागे बेकले अनस मी हदीस गिरावी एक एनागे बप्प फराद बोडबे मी अनस बिन अन-नदर ವಿದಾಲ್ವಣಿ ತಿಮಣ್ಣೆಕ ಕದೇಕ್ವಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮುಷಿರ್ಕುನ್ನ ಕುರೆವಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗ ಬ್ಯಾಯರ್ ವಡ ನುಗೆನ್ನೆ ಹುನೆ ಅಸ್ತು ಹಂಗುರಾಮ ಕನ್ನೂಣಿ ನುಕುಣ್ಣೆವಿ ನಮ್ಮೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಎಮಿಹು ಬೇನುಮ್ಮೆಗೆ ನುಕುಯ್ ಕಂತ ಫಿಯವಾ ಎಹೆಂ ಕಮೆಂ එකಲಾಗ ಮೆದುವೆರಿ ಕುರೆವಿ ಏ ಹಂಗುರಾಮ ಮುಷಿರ್ಕುನ್ನ ಕುರವ್ವ ಎಮಿಹುನ್ನ ನಸರು ದೆವ್ವಿ ಬದ್ರು ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಹಿಜುರೈನ್ ದೇವಣ ಹರು ರಮವಾಮಹು ಸತಾರ ವಣದುವಹು ಲೈನಿಲ್ಲಾಹು ಅಶ್ಹದನಿ ಹಮಕ ಶೋರುಂ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಲೈನಿಲ್ಲಾಹು ಅಶ್ಹದನಿ ಕಿತಾಲ ಅಲ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ತಿಮಂ ಬಾವಿರುಮಂ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾ ಫಿ ನಮ ಲಯರಯನ್ನಲ್ಲಾಹು ಮಾ ಅಸ್ನಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ದೆಕಿವಡಿಗೆಂ ವಾಣತೆ ತಿಮನ್ನ ಎಮಿಹುನ್ನ ಮೆದು ಕಂಕುರಾನೆ ಗೊಯ್ ವಾಹಕಕಿ ಕುರಿಗ ತಿಮನ್ನ ಮೆತಿ ಬ್ಯಾವೆರಿ ನುವೆವಿಯೆ ekam den ekhala fursate lebijiyam Allah ballwa wodigemwe timanna emihuna medu kantak qur'ane goy kuli dakka jana e bunu wagota ngeto kaleg fan ekama ufaful qur'ane evar kollana hivver josh fori ikhlas terikan ebekalun kibag huri war furutama ehangurama ga baveri nu ve vada nogane unima ekama derafuluwe den efada mauka maqam nuata efada fursat libijja balare ehangurama mihangurama ga mihuna nukure war kollana falamma kana yawm uhud hanguram do hoga hijrain tine timana haruga madina ge rabber go uhud farbada kari ga hingi uhud farbada muslimun ge lashkar ge himayat ga mi broker fara himayat kore faviyata farbada kurimati wadi ga tibi mushriku madina vi koluga yarda madina tere wade fayoti algon men mi uhud farbada kari devniruga setaga abadu fenne yaro abadu fech madina bodu f e islami lashkar ge waifrat go jabalur rumat kiya tane ei veli gala velin onna farbaday gotan onna farbada kole miharden warabboda tirive fayoti mihun ara kantak kurati den e farbada matiga allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam beti bevi fansas tiru ukunteri abdullah ibn jubair ge verikamuga waaka ki veriyakan heddi hadda vidaloi
මීනග අමරත් තබා වාරේ ඛිලාෆ් නවාරේ තිමන්න මෙන කොම්මෙ ෆද කම මෙදවරි වියස් කලේම තිතන් දූ කොන්න ෆෑ භාෂා හංගුරාම ෆෙෂිජ්ජේ හංගුරාම ෆෙෂිගෙන් ෆුරතම කොළගා මුස්ලිමුනන් නස්ර ලිබුනි මුෂරිකුම් බලි වෙච්ච විසි විහාලි වෙච්ච එමිහුන් මයිදාන් දෝක දුවම් ෆරාෆ ගනීමතුක මුදා එමිහුන් අතුහරියා හුරියච්ච උකාෆ යොද්දනි මතීග තිබි බයක තිරීග හිඟා කන්තක් හරීතක ෆෙන්නාන ෆර්බදෙන් උස් ෆර්බද කොළගේ මතීග මිතිවි වනේ මිහාර හරම බයක බොනෆි එහෙම මිහාර හරම මිතා තිබු මානේ නැතේ ඒ එමිහුන් ෆරාතු නුරකලෙන් අතු දාන තිතායේ බේති බෙවි මිහාර එමිහුන් බල්ලිවගේ යොද්දනි එහෙම හිඟාර හරම ගනීමතුක මුදා හොදා එමිහුන කෙෆදෙන් නමස් අල්ලාහ් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමරු කරවවති කොම්මෙ කම කොම් මෙහෙනෙව්වෙ සතන් දූ කොන්නුලාෂ කලෙම්ගේ වෙරිමිහා මිහිරිය වෙරිමිහා ගමරත්ත බවාෂ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු ජුබෛර් රදියල්ලාහු අන්හු එමිහුන මනා කරවි එක නුකුරාෂ නුෆහබාෂ නමස් ඒක තෙරෙන් බයක් කරවි කමකි දියයි දූකො දියයි අල්ලාහ්ගේ රසූලා එංගිවි එංගොම් මවස් කොම් මෙහෙන් නුකියමන් තිරවා කන්නෝ නමස් එමිහුන් දෙකුණී ද මිහාර එමිහුන් එතා තිබුගේ බේනම නෙක්ක එමිම එකන් කුරෙවුනි වනතිජා එකකබා අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අම්රු ෆලා ඛිලාෆ් වීම දෙන් එයා කන්තන් යයි එහිම අල්ලාහ් වහී කරණි فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فاي محمد صلى الله عليه وسلم كليك فانو امر فلا خلاف ما مهنا انذار قرباش එමින දුනීමතික ෆිතුනයි ජිහදානකම් අද ආඛරතක වෙන්දින අසාබ් ලිබදානකම් එම අල්ලාහ් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අමර ෆලා ඛිලාෆ් විහිදුග එමිහුනන් එකන් ලාගත් එමන්සර් බල්ලව මිහුන් නබි කා ඛාලිද් බින් වලීද් රදියල්ලාහු අන්හු ඛාලිද් බින් වලීද් රදියල්ලාහු අන්හු ඒරු හොන් නබි කාෆරක මුෂ්රිකුන්ගේ තිරේක ඒ කිහාවරගේ පහලවාන එකන් තියබෙෆුණේක වඩා ගන්නවාන කොම්ෆද අස්වාරෙක්කන් හංගුරාමගේ උකුලා හුනර් එහා මොළම්ම දෙන වඩා ගන්නවා බේකලේ කොම්මේකස් අස්වාරුන් කොලකා එක කුරෙකමකි එම්මෙ ෆුරතවස් වඩාගෙන් එක්කල ජබලු රුමා තීරුකුන් තෙරින් බේතිබ්බේ විතනුව එතනන් අර හමලා දෙ වේතා තිමීහුණා ඒරුන්ත එමිහික බොරකෂ අමාම් වානේ එමිහුණන් හමලා නානානේ ඒරුන්ත එමෙ ෆුරතම අර එමිහුන් දෝස්තු වාලි එමිහුන් නැතම ගිනපෙද්ද අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු ජුබෛර් රදියල්ලාහු අන්හු ඒකේ තිබි මදු මිස් කොල එක්කල ෆන්සාස් මිහුන් ගතරේ ෆන්සාස් අස්හාබුන් ගතරේ මදු සහාබි බේකලු කොල තිබ්බෙවි කොම්මක එමිහුන් දෝස්තු වාලා දැන් ඉස්ලාමී ලෂ්කර ෆහතු අමලා දිනි එහෙම ඉස්ලාමී ලෂ්කර පරිමතින්න ෆහතු දෙතර මෙතන් ඉස්ලාමී ලෂ්කර එහෙම වර වෙන්ගුරිකම කවි අල්ලාහ්ගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ਜ਼ඛම් වඩාගෙන ගේතෝ ඉස්ලාමී ලෂ්කර බලිකරිකන් නිකමෙතිකන් කොම්මේකස් විදාලවණි ලය රයන්න අල්ලාහු මා අස්නා එම එෆදත් ෆුර්සත තිමන් කදේක්වාන ලිබඩාගෙන ෆෙන්නම අල්ලාහු බල්ලවා වඩිගම නවානේ තිමන්න කුරානේ කන්ත فلما كان يوم أحد هنغراما قدوه انكشف المسلمون مسلم بالسبيهالي مدن به بالسبيهالي خالد بن وليد بحملة يكوى بالسبيهالي مسلم لشكر أنيالي بني الله رسول سور غدانا كم واهك فتركن دي كيها هدتي كما كمان فقال එහින්දුග අනස් බින් නදර් النضر رضي الله عنه විදාළවනි اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء هدوا بڑکر ورس کلا کوئے اللهم هدوا بڑکر ورس کلا کوئے මියලා මිතෙබ මීහුන් එබයි අස්හාබ් වේකල මෙකුරි කන්තතකුම්
මෙයාලා මාෆ් දෙවන් දේවි අෆෝ කරවන් දේවි එමිහුන් කුරි කමක එම එකම ගොස් ඉවරස් කලංග අෆු කුරෙවමෂේ මෙයාලා එදෙනි يعني أصحاب يكلون وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين أدي متبا ميهم إبهي مشركون كنتم مكوري قطون الله رسول عشاء مسلمون عني هذه قلون ديني إما ميميهم مكانتك كوري ميميهم مكانتكم تمان بريا بجم وامي بريا بجم وامي එහෙම විදාල වෙෆා සුම්ම තකද්දම දැන් එන කුරිය වඩාගති බයක තිබී හංගරාම නුකුරන් දැන් කී කුරන් අල්ලාහ් රසූලුල්ලාහ් සොර වඩාති ආහරමෙ දැන් මා යූසුෆ තිබී අනබ්බයක් වුණේ නූනේ එකලේක් වාන සොර වඩාගෙ ෆිකම වණීනම ආහරමෙන් දුනියක තිබෙන් වි කීවේ හංගරාම කුරන් මේ කොග්ග ආහරම ශහීද් වාම් වී කොන්කම හියේ එගොතුන් අනස් බින් නදර් රදියල්ලාහු අන්හු කුරිය වඩාගෙන හිඳුග බද්දල වනේ සඅද් බින් මුආස් රදියල්ලාහු අන්හු සඅද් බින් මුආස් කි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේ ෆානුගේ හුකුම් ෆුලා එක් ගොත එකලේ ෆාන හුකුම් කරෙවි ගොත එක් ගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුකුම් කරෙවි නොත එකලාංගේ එකලේ ෆාන හුකුම රුහි වඩි ගෙන්නේවි බේකලේ ඒ අහ්සාබ හංගරාමග යහූදීන බණි කුරයිදාගේ මිහුන එමිහුගේ බොඩති මිහුන හංගරාම වෙරින් මෙරුම හුකුම් කරෙවි සඅද් බින් මුආස් අංහනන කුඩකුදින් මුස්ලිමුන්ගේ අලුන්ගේ ගොතක හෙදම දැන් එවස් වර දිගවාහකයි ගත කොම්මකස් සාදු ෆානා මේ බද්දල් වනි فقال اهدغ انس بن النضر رضي الله عنه විදාල වනි යා සඅද් බින් මුආස් ඒ සඅද් බින් මුආස් අල් ජන්නah ස්වර්ගය බේනවන් වරබ්බින් නදර් අදි නදරුගේ රබ්බු ගන්දී බුණ මේ විවාහක ස්වර්ගය ෂේ දහිවති වනි බේනුමි ස්වර්ගය දාශ ಬಾಕಿ ಶಹೀದು ಆಶ ದುನಿಯಾಗೆ ಹೊರಮು ಬೇನಮಕಿ ಕೊಬಾಹೆ ಶಹೀದುವೆ ಶಹೀದುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬೆ ಬೇನುಮಣಿ ಎ ಮತಿವೆರಿ ದರಜೆ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಿ ಅಜಿದು ರೀಹಹಾ ಮಿನ್ ದೂನಿ ಉಹುದ್ ಉಹುದ್ ಫರ್ಬದ ಉರ ಕ್ಯಾರಿನ್ ತಿಮ್ಮನ್ನಯ ಸೋರವೆಗೆ ವಸಿಬದುವೆ ಕಂ ವಿಸ್ನಾ ಬಲ್ಲೋ ಸೋರಗೋಣಿ ಕೊಂತ ಉಡುಗ ಮೀನ ಮಿಹುರಿ ಕೊಂತನೆಗ ಬೀಮುಗ එකම එතාගේ වස්සිව දුවේ තිමන්නය මුෂ්රිකුන්නා ගාතු ආදු ෆරබදවර මිකොළුම් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලං ඉරාද කරවාලක දෙවවා කරාමාත් ගේතෝ අතිවන්න බේනවනේ ඒ قال سعد كفان بدالوني الله ورسوله دنوني فما استطعت يا رسول الله ما صنع أنس بن النضر رضي الله كنت كوربي غوتا تمنى كمن نكوربنا أنس بن النضر رضي الله عنه كنت كوربي غوتا تمنى كنت كن نكوربنا الله ورسوله قال أنس حديث غراوي مي بودبه كيا داريفلو بودبه كانتك كوري غوتو واهغا دم كيا دين قال أنس كفانو vidalwe مي كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم غاريهم ام گينان حديث روا كربي بيكلنگو ترين ابيكله أنس كفانو vidalwani فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم
තිමන්න මෙන් බොඩබේවගේ හාල බෙලීමේ බෙලීරුක තිමන්නම් ෆෙන්නනී බොඩබේවගේ ගෑග ඒකි ජඛම්තකේ කණ්ඩින් ජාහොරි ජඛම්තක තීරුණා ලොන්සින් යහා වා හොරි අඩ්ඩිය එත ජඛමකේ අඩ්ඩිය එතන් එතිෆාරෙන් අර ඒ බිවන්නේ බුනීම අරබෝගේ තිනකුම් ෆෙෂිගෙන් නොයකා දේතිරේ ඒක මානේ කි අඩ්ඩිය තිනකවර මච්ච එහා ජඛම් හොට්ටේ කණ්ඩීගේ එතිෆාරා තීරු දීෆවා හමලාතක අදි ලොන්සින් දීෆවරි හමලාතක ඒකතුන් එයින් එකලේක් ෆානු හෂිකොල කොෆෝරි ජඛම්තකේ වවජ්දනාහු කද් කුතිල් තිමන්න මෙන්න ෆෙන්රීරුගා එකලේක් ෆානවනි කතුළු කුරයිෆයි ශහීද් කුරයිෆ වමස්සල බිහිල් මුශ්රිකූන් අදි මුශ්රිකුන් වනි එකලේක් ෆානු කීනෙන් හදාෆ එකලේක් ෆානු ගේ ගුණවන්ත බරිකොෆා කතුළු කොෆා අදි නේෆයි වෙස් කණ්ඩාෆ එෆෑ ගුණවන්ත බුරිකෝ එතරේගේ ගුණවන්ත කායිචි බුරිකෝ හදාෆ මිය මිහුන් කන්තක් කුරා ගොයි කාෆරු මරාලුම ෆහුගස් එමිහුන් නං එමිහුගේ හිතක ෆිනිකම නුලිවේ ආහාරෙන්න ආහාරෙ මුස්ලිමුන් නම් එෆද කන්තත කොග්ගෙන් නෝනි එහෙම ඇඟිලවානේ හොද හංගරාමයාගේ දුවහුගා හම්සත් කුෆාන් ශහීද් කොල්ලෙව කිහිනතෝ කන්තක් කොරේමේ එකලේක් ෆානුගේ මේ ෆෝන් නගාගේ ඒ කුදි කොෂා එමිහුන් අංග එල්ලා හෆා ඒ උකාලා හින්දු බින්ත හින්දු කුරේ ෆාන් ඉස්ලාම් වඩාගෙන හින්දු අද එකන් කුරි වහෂි වෙස් ඉස්ලාම් වඩාගෙන එනගෙන් උන් අලෙක් හබස් කරා ගලෙන් ඒ හමලා දිනීකාක් ඒ වහෂි ඉස්ලාම් වඩාගෙන අල්ලාහ්ගේ රසූලාගේ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කුරිෆුල් මච්චන් ආහිඳු එකලේක් ෆානු විදාලවනි ඉස්ලාම් දීන් ඉස්ලාම් වමුන් ඒ කුරි කන්තතන් අල්ලාහ් මාෆ් කරවේ එකම බොණන් හේති මකලේක් ෆානු කුරිෆුල් මච්ච කලේ දනාන්න ආරදේ එනක ෆාෆනු ඔස්සේ තින්නු එහෙන්නම එකලේක් ෆානු ඒ ලෝබෙති බොඩබේ ෆුල අන් එන එදින් අනියා හොරේ එකම අසර් කුරවාති ඉදාන දෙන් කදේ තිමන් කදේ ෆානු කුරිෆුල් මච්ච නාන්නාස් وحشيان قوان ومثل به المشركون فما عرفه أحد فهي أنس بن النضر رضي الله عنه يكاو كمن إبس ميهك تمنى من تريغا وإبس ميهك نينك إلا أخته إيناغ أخت فيها أنس كفان أنس بن النضر رضي الله عنه أخته إنك وداغتي إكليك فانو إنجلي قلتكو أي إيناغ أخكا فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه إنجلي فلتو كوري එකමනා ඉංග වඩාගති එකමනාගේ අහකන් ඇයි එහා වරන් ඔති පුදි කොල්ලාෆ් කොසාලාෆ් زخم قال أنس مي حديث قراوي أنس كفانو مي بدالواني كنا نرى أو نظن تمنى من دكوني من أصحاب بيكلو نواتا تمنى من هي كريمة أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه مي آية باوا لبني එකලේක් ෆානා මෙදුගේ නුවත එකලේක් ෆානා එවතර මිහුන්නා මෙදුගේ එකලේක් ෆානා කන්තක් පුරි ගොත කන්තක් පුරි මිහුන්නා මෙදුගේ එයාතික කොබ මිනල් මුමිනීන රිජාලුන් සදකු මා ආහදුල්ලාහ අලයිහි فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
ಅಹ್ಜಾಬ್ ಸೂರತುಗ ಮೂಮಿನುಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ ತಕ್ಕೆ ವಿಯೇ ಸದಕು ಮಾ ಆಹದುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ಎಚ್ಚಿಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಮಿಹುಂ ಆಹದು ಕುರಿ ಕಮಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಮಿಗೆ ಆಹದುಗ ತೆದ್ವರಿ ಕಮಾಯಕಿ ದೆಮಿ ತಿಬ್ಬೆ ದೆಮಿ ತಿಬಿಗೆಂತ ಎಮಿಂಗು ಜಾನ ಮಾಲ್ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕುರಾನಿ ಎ ತೆದುವಿ ನುಕುತಿ ಎಮಿಹುನ ಹಂಗುರಾಮೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಆಹದು ಕುರಿ ಏಕಮುಗ ತೆದ್ವರಿ ಕಮಾಯಕೀಗ ಕುರಿ ಮತ್ ಲಾಣಕಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮರು ಫುಳಕ್ಕಿಯಮ್ಮ ವಾಣಕ ಎಮೆಗೊ ದೆಕ್ಕಿ ಎಮ ಅನಸ್ಫಾನು ವಿದಾಳುನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆನ್ ದೆಕುಣಿ ಮಿಯಾಯ ಬಾವ ಲೆಬುಣಿ ಅನಸ್ಬುಣಿ ನದರ ಅದೇ ಬೇಫುಳ ಎಬ್ಬತ್ತರು ಮಿಹುನಾ ಮೆದುಗೈ ಮೂಮಿನುಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಫಿರ್ಹಿನ್ ತಕ್ಕೆ ವಿಯೇ ಸದಕು ಮಾ ಆಹದುಲ್ಲಾಹ ಅಲೈಹಿ ಫಮಿನ್ಹುಂ ಮನ್ ಕದಾ ನಹಬಹು ಎಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ ಬಯಕು ಶಹೀದ್ ವಜ್ಜಿ ವಮಿನ್ಹುಂ ಮನ್ ಯಂತದಿರ ಅದಿ ಅಣೆಬ್ಬೇಕು ಇಂತಿಜಾರ್ ಕುರೆ ಏಕಮ ಜಿಹಾದ್ ಕೊ ಶಹೀದುಮ ವಮಾ ಬದ್ದಲು ತಬ್ದೀಲ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಆಹುದು ವಿ ಆಹುದುಮ ಕಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಬದಲೆನ್ನು ಗಣೆ ಮೀ ಎಬೇಕಲುಂಗು ಮತಿವೆರಿಕ ಮಿ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರಬಾಹಿ ಮಣಿ ಬುಖಾರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತಿಫಾಗು ಇಂಗೇತೋ ಮಿರೇಗೆ ದೇವನ ಹದೀಸ್ ಐ ರಿಯಾದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಮಿಬಾಬ್ಗೆ ತಿರಿ ಸತರೋಣ ಹದೀಸ್ ಅದು ರಿಯಾದ್ ಸಾಲಿಹೀನ್ಗೆ تيرستيك أشار وان حديث وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى سمرة رضي الله عنه قارئ ربابهم أي سمرة بن جندب رضي الله عنه قال اكليك فانا ودالوي الله رسوله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه رأيت الليلة مريغا تمن كليك فانا هو فين فله فنيجي هو فين فلوغا مي فين ودا غنني كونچه متكم باي رأيت الليلة رجلين أتياني مريغا تمن كليك فانا هو فين فلوغا دميه كو تمن كليك فانا غاريها ವಡಾಗಿನ ನೆವಿತನ್ ದೆಕ್ಕಿ ವಡಾಗಿನ ಫೀಮುವೆ ಏ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಮೀಕಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಹೆಂಗೆ ಹದೀಸ್ ತಕೊ ಹೆಂಗೆ ಫಸೈದ ಬಿ ಶಜರ ಫಸೈದ ಬಿ ಶಜರ ಫಹೆ ಎದೆಕಲು ಎದೆಬೇಕಲು ತಿಮಕಲೆ ಫಾನಾಗೆ ಗಹ ಗಸ್ಸಿ ನಿಯಮತ್ತಗು ರಂಜೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಗೆನ್ನವಾಫವಾಣಿ gitu syahidun yang intizar kuragas etanga bura bagicha ini etanga suru kitawani waru da biya gahe aswaru navves mita mastarega nuni ahar මිත සතේක ආහාර නුනි කඩත් නුකුරවේ වරු එහෙම රම්සෙක්ගේ ගොතුන් ඒ නියමතුගේ රම්සෙක්ගේ ගොතුන් ගහුගේ වා කියන ෆාදඛලානි දාරන් ෆා වඩාගේ එ දෙබේ කලුන් චිමන් කලේක් ෆාන වද්දවාෆියේ ගඬ වරක දාර් هي أحسن وأفضل أي إما ريتي إما ماي إهام ريتي إهام ماي غندورك لم أرى قط أحسن منها إبر ريتي غوچتي من كليك فان دكودا نغنم إيجي كورين إهام ريتي غوچكشة بيكل تيمن كليك فان ودوي
أي جبريل عليه السلام ميكائيل عليه السلام قال إدبيكل دنبي أما هذه أيضا النار هذه الدار فدار الشهداء مي قوتشكي شهيد قوتش رواه البخاري مي حديث رواك رواه الإمام البخاري كم مي ديكو حديثك إبا مي غنبا عنانا دوغو هدون أي حرام كم كرا بابوغا مي غنبا عنانا أي إسراء معراج حديث کا انگلب بين اور ديكو حديث سنگ وينو أي حديث کے بين میرے کے تیم من حدیث رياض الصالحين مباب کے تریس فسفن حديث رياض الصالحين تيرسيك نوار وان حديث وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري أنس بن مالك رضي الله عنه قارئ رواية أن أم الربيع بنت البراء أم الربيع بنت البراء أي وهي أم حارثة أي أم حارثة بن سراقة إينك هم كشورس إينا مي صحابية أم حارثة مي وداغن نوني الله نبي صلى الله عليه وسلم قارها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الله رسوله صلى الله عليه وسلم قارها وداغي دنبي يا رسول الله إيه الله رسوله ألا تحدثني عن حارثة حارثة كمما بيامي أي بدر هنغراما کا شهيد بھی بيكله එම حارثة مدوك كليك فان تمن كمنا එච්ච විදාලව නොදෙව්වානත් ඔය ඉවණේකේ එච්ච විදාලව දෙව්වා රේනවණි කොන්තාකුත් ඔය ස්වර්ගයකට ඔය විදාල දෙව්වා එනවණි බදුර හංගරාමගේ ශහීද් වෙෆේ එම حارثාගේ මම්මමි වඩාගෙන දන්නවනේ අල්ලාහ්ගේ රසූලා وكان قتل يوم بدر ادي එනවණි බදුර හංගරාමගේ ශහීද් වෙෆේ فإن كان في الجنة صبرت ඒන ස්වර්ගයක වෙජ්ජකම වණී නම තිමන්නක් එක් කුරානම එකම නම් ඉදන්නවනේ අල්ලාහ් රසූලා وإن كان غير ذلك ادي එනෝන් ගොතෙන් එන වෙජ්ජි නම ඉජ්තහත් عليه في البكاء ඒනග මච්ච තිමන්න ගදාලා රෝණම රොයි හදානම ගදකම ස්රෝණම එන ස්වර්ගයක වෙජ්ජිය එකම තිමන්නක් එක් කුරානම මස් එනෝන් ගොතෙන් ඒනා මෙදුග එක්කම වණී නම දැන් එයි අහුරංගේ රුයින් මුට්ටේනකම නෝන فقال اهندك الله نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرفني يا أم حارثة اي حارثة مماي إنها جنان في الجنة سورغي غوني اتن ات درجه سورغي اتن ات درجه سورغي تريغا سورغي درجه تميون تفات اك درجه وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى أدي هم أكثر انتباه دريكلون الفردوس الأعلى كيون سورغ ودجي الفردوس الأعلى كي كيرتما النبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث رسول قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة فهم شر فردوسك أي سورك مدى وأعلى الجنة أدي سورك متي درجة وإنه وفوقه عرش الرحمن إيغ متيغ وني رحمن وانترس كلانغ عرش كل dengan bermacam nonan sorogeg emme macce sorogeg emme mede al firdosaki adi ei sorogeg emme mede adi etanuga matiga wani rahman wanta raskalang arsh kole wa minhu tafajjara anharul jannah adi sorogege feng arta fala falagin os ohrigen dani etanunne firdaus anani tat tajri min tahtiha al-anhar jannatin tajri min tahtiha al-anhar e swargtika Allah mi waddawani ege dashun ege gandortaka gastawge dashun korta hinga hinga hunnanate ehvima e korta ohorigen mi annani kontaku firdaus ema tiabami hun suwarugen ederus etanan eder emme macca eden jeen ewaruge himmai ewaruge himmaten hunnan jeen ade mi hadis ge sharaha aykuga mirege algonge sharaha koddinu nimmadana algonge du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alamennan ikhlas taran kan devva ekalaanga deenuga sabit wetibuga hew tawfiq minbar qurba algonge menna ves firdausse kiyunu suwaruge warat koddebu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.